Ovde je Gemini, ovde je ChatGPT, ovde je Perplexity, ovde je sve ostalo. Kako izabrati sada AI alat, AI framework, AI sistem, pogotovo agentski sistem, kada postoji toliko toga? Da, zaboravio sam, evo ga i Claude. Imaš ti nekih problema. Dakle, kako danas izabrati AI koji nama odgovara kada su pretplate otišle gore, kada influenceri hajpuju šta god stignu, kada su cijene više nisu $10, $20, sad je sve $100, $200 i više, pa onda nekakvi Hermes agenti, OpenClaw agenti. Šta mi danas da radimo u poslovnom smislu, pa djelimično naravno i u privatnom? U ovom videu ću upravo pokušati da odgovorim na to pitanje kroz, naravno, objašnjenje nekih stvari koje smatram da su važne prilikom odlučivanja. Ono što se sigurno neće promijeniti jeste da infrastruktura koju izgradite za kontekst sigurno neće zavisiti od alata koje koristite. Ćao svima, moje ime je Borislav Vukojević, na ovom kanalu AI Akademija već gotovo 2 godine dijelim savjete vezano za AI, tutoriale, objašnjenja i tako dalje. Nadam se da će vam ovaj video omogućiti da neke stvari mnogo brže savladate. Mnogo detaljnije vodiče, tutoriale imamo na AI Zdravo platformi, imate u opisu profila link ako želite da se tamo pridružite. Ima jako puno besplatnih sadržaja. Mnogi me optužuju, vidim na YouTube-u, kao da samo prodajem. 30% sadržaja sada na platformi je besplatno. Pa izvolite, nemate više nikakvog izgovora. Hajmo mi prijeći na ekran da vidimo u stvari šta se to dešava sa AI sistemima i kako da u stvari donosimo tu odluku koji sistem da koristimo i za šta. Pa, hajmo. Dakle, šta izabrati i na koji način odlučiti šta da koristimo? Moramo shvatiti da sve ove aplikacije imaju svoje prednosti i mane, s tim što se gap, jaz među njih značajno smanjio. Ranije ste bukvalno imali ogromne razlike i ako ste bili pretplatnici jednog alata, a niste drugog, mogli ste mnogo da budete iza. Sad je prednost u tome što manje više, kako mi u narodu kažemo, je to sad više u 5 deka. Samo je važno šta hoćemo da postignemo, kakav kontekst imamo i koje su neki detalji koji možda mogu da presude u korist da izaberete. Dakle, krenut ću od po meni najbitnije stavke, a to je kako procijeniti cijene. Pogledajmo ovo, kada je u pitanju Claude. Kada odete na opcije i odete na usage, ovdje ćete vidjeti jednu jako, sad svi imaju ovo da se razumijemo, manje više, ChatGPT ima još malo drugačiji, to ćete vidjeti isto. Kada je u pitanju limit u Claude-u, sve što radite u Claude-u, dakle chat, cowork, kod, se računa u ovaj usage ovdje. Samo je odvojen Claude design koji je ovdje dole. Dakle, suština je ovdje da ako ćete plaćati između $100 i $200 za jedan nalog, onda je Claude super opcija. Dakle, u smislu onoga što nudi. Međutim, pogotovo entry level pozicijama zaposlenih biznisa koji tek ulaze, ovo može biti previše opterećujući trošak. Dakle, sve što radite ulazi u limite. Pogotovo na početku, kada ćete vjerovatno dijeliti jedan nalog na više računara, ovo može biti, da kažemo, jako skupo. Kada je u pitanju Gemini, dakle, pogledajte, imate ovdje usage limits. Ovi usage limiti su vezani samo za ovu aplikaciju Gemini-a. Dakle, ako radite u Flowu, vide, kao što ste vidjeli u uvodu, sam radio sa Flowom, tamo su odvojeni krediti. Ako radite u Antigravity-u, dakle, evo, otvorit ćemo Antigravity,
Dakle, ako radite u anti-gravity-u, imate odvojene kredite. Dakle, evo sad ćemo to pogledati. Dakle, vidite, kažu quotas increased. Ako si na paid planu, tvoj Gemini će se resetovati odmah za sedmični reset i 3 puta su povećani limiti. Gdje pratite limite, idete u settings, models i kao što vidite ovdje isto imate 5-satne limite koji važe za ovaj nalog. Dakle, ako gledate, ako vam je većina biznisa na Google Workspace-u, no-brainer je sada prijeći na Google agentski sistem. Ok, morat ćete imati veći paid plan, dakle $20 je sad manje više nedovoljno, ali sa $100 planom ćete pokriti većinu svojih potreba. Šta je minus ovoga ovdje? Kao što vidite, kod mene je 59 usage-a trenutno potrošeno. To su u stvari 2 videa u Omni modelu. Dakle, video, muzika, slike, tekst, sve što radite ovdje u Geminiju se računa u sada ovaj usage. Što je ranije naravno bilo mnogo drugačije. Kako biste to prevladali, možete koristiti Google AI Studio. Dakle, možete koristiti Google AI Studio gdje imate odvojene free, da kažemo, tokene. I onda, ako trebate nešto da radite, možete raditi ovdje sa 3.5 Flash modelom. Dakle, to je kada je Google u pitanju. ChatGPT je po meni trenutno najbolja opcija, pogotovo ako ste biznis korisnici, kao što vidite kod mene je biznis nalog. Zašto? Većina stvari, ako se vratimo u njihov kodeks, dakle, ovo je kodeks, to je njihova agentska aplikacija koja, naravno sve ovo imate u lekcijama na aizdravo.com, imate link u opisu, a imate naravno i određene lekcije ovdje na samom YouTube kanalu. Dakle, vidite, ovdje piše usage remaining, vidite. Dakle, imam isto 5-satni limit, imam isto sedmični limit. Kad su u pitanju ovi limiti ovdje, moramo shvatiti da u njihovoj agentskoj super aplikaciji se često oni resetuju. Nekada iz čista mira, nekada zbog nekih problema na serverima koji su imali. Recimo, meni sad piše 26. maj mi je reset, ali može se desiti sutra već da mi resetuju na 100%. Tako da su to prilično izdašne. Sad, zašto je ChatGPT po meni trenutno najbolji? Zato što sve što radite ovdje u chatu nema usage. Dakle, usage je vezan samo isključivo za pro model. Dakle, ako ste biznis korisnik, dobijete određen broj tokena za pro model. I taj određen broj tokena se troši samo za pro model. Za sve ove ostale stvari koje radite u ChatGPT-u nema limita, osim onih limita tipa 3000 promptova sedmično. Što je gotovo neograničeno. Sad vam otkrivam najbitniji trik. Umjesto da trošite na automatizacije ovdje ovaj usage koji imate odvojen, možete da pravite, zato je bitno imati biznis nalog koji je $25 po korisniku, minimalno 2 korisnika, možete da imate agente. Imate lekciju ovdje na kanalu šta oni mogu da radi. Ovi agenti, takozvani workspace agenti, ne troše onaj usage agentski iz kodeksa, nego troše pod navodnicima vaše redovne promptove iz aplikacije. Dakle, bukvalno, trenutno u ChatGPT-u vam je kao da vam je neograničena potrošnja. Dakle, ako radite iz aplikacije, a možete sad jako puno stvari da radite u aplikaciji. Kada je u pitanju Perplexity, dakle, Perplexity, njihov kompjuter, odnosno njihova aplikacija za Mac, evo kako ona izgleda ovdje, povezana je sa vašim računarom. Minus ovog sistema jeste što ovaj personal computer ili generalno kompjuter kao agent na Perplexity se plaća odvojeno. Dakle, recimo, ja sam ovdje platio $20, 2000 kredita, evo ih ovdje. Kada potrošim, moram, kao prepaid, kao nekada prepaid sa karticama, SIM karticama. Koliko para, toliko muzike.
uplatim $10, imam 1000 kredita i radim sa ovim agentom. Kad njih nestane, dakle što hoću da kažem, ova pretplata koju imate ovdje je vezana samo za ovaj ovdje meni. Dakle, pretraživanje, istraživanje, pisanje tih članaka u Perplexity i to je to. Ako ćete koristiti njihovog agenta, morate plaćati odvojeno. Slično kao Manus. I OpenClaw sistem nije besplatan. Dakle, ovo nije besplatno. OpenClaw je kao agent besplatan, ali ga morate napajati nekim API-em ili nekim nalogom. Entropic ne da nalog, onaj takozvani autentifikacijom, nego morate plaćati API potrošnju što možda skalira troškove. ChatGPT možete uvezati sa OpenClawom. Dakle, kao nalog, da ne plaćate odvojenu API potrošnju. Ili, ako imate dobar hardware, možete imati neki lokalni model, poput Gemini 4, Kimi 2.6, DeepSeek 4 i tako dalje, i onda možete OpenClaw pogoniti. Šta u stvari je presudna za sada? Evo, 21. maja 2026. ChatGPT biznis nalog je trenutno najoptimalniji za sve poslove. Imaju veliki broj konektora, aplikacija kao što vidite ovdje, jako veliki broj custom konektora, imaju jako dobru Codex aplikaciju, dakle agentsku aplikaciju, mnoge stvari koje radite unutar ChatGPT-a ne troše nikakve kredite, nego $25 nalog, biznis nalog i to je to. Dakle, ovi agenti kada rade ne troše agentski usage. Tako da, ako ste štedljiviji na početku i ako ste power useri ChatGPT-a, ovo je no-brainer. Druga opcija, ako ste IT-oriented kompanija, ako ste kompanija koja uglavnom se bavi kodiranjem, developmentom, razvojem aplikacija, onda je Claude ubjedljivo najbolji. Jeste da ima najrestriktivnije troškove, ali je ubjedljivo najbolji kao IDE generalno osjećaj. Dakle, za backend pogotovo. Ako ste Google Workspace korisnici i ako ste početnici, najbolje je krenuti od Googlea. Najbolje je krenuti od Googlea zato što imaju najbolji usage, najbolji menu, najbolji user interface i imaju najbolji onboarding. Dakle, ako tek krećete, odlučite se za Google paket, a ako ste napredniji korisnik, koristite Perplexity kompjuter, s tim što koliko para, toliko muzike. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Vidimo se sljedeći put.